Niš jeste definitivno grad rukometa koji dugo čeka titulu državnog prvaka. Da li je sazrelo vreme, da li je došlo vreme da i titula stigne u rukometni Niš, čućemo od Veselina Vujovića, legendarnog jugoslovenskog rukometaša i aktuelnog trenera rukometnog kluba Železničar. Pre svega, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Jer polako, šta vi mislite, evo već neko vreme ste ovde u Nišu, nekoliko meseci, na kom smo nivou, može li konačno da rukometni Niš stigne i do te toliko željene titule državnog prvaka? Vidite, objektivno treba biti optimista. Treba biti optimista, ali kako je tekla cela sezona i probleme koje smo imali od samog starta pa evo do danas i situacije koje smo prevazilazili, rešavali, apsolutno ne delujemo još uvek kao jedan ozbiljan rukometni kolektiv, organizacijom, logistikom i svi, iako ljudi koji su zapošljeni, ovi okolo daju svoj maksimum. A ja to gledam sa jedne druge tačke i situacije da sam selektor Sloveniji, radio sam u inostranstvu, da još uvek ne smatram da je nivo i organizacija kluba na tom nivou da budemo prvaci. Sada, verovatno nije ni u drugim klubovima, ali sastav koji imamo u ovom trenutku, forma koju smo odigli, način na koji igramo i interpretiramo rukomet, može biti dovoljna da budemo prvaci, učinit ćemo sve. Smatram da ostale ekipe nisu bolje od nas, iako je Vojvodina favorit, iskusni sastav. Ja sam svoj sastav, ajde da kažem, kompletirao prije 20 ili mesec dana. Kolega Rojević ima od početka godine, od početka sezone, znači u prednosti je nadamnom nekih 7-8 meseci. U rukometu, u sportu, to je velika prednost. Ne znači da će biti odlučujuća. Ima mnogo faktora, faktor sreće, faktor suđenja, faktor povreda koji mogu da odlučuju titulu, ali želja je u ovom slučaju spreman da bude prvak. Koliki put je prevaljen za ovih nekoliko meseci od trenutka kada ste stigli u Niš? Imali ste određeni igrački sastav tad na raspolaganju, sad je to izmenjeno, mnogo veliki broj igrača je prodefilao kroz klub. Pretpostavljam da smo stigli do nekog nivoa i što se igračkog sastava tiče, a pretpostavljam da je i klub rastao i porastao za ovih nekoliko meseci. Sad ja, kad budem pričao, ljudi slušaju, reće da ja pokušavam da budem pametniji. Kogod pametuje ispadne glup. Nije mi to namjer, ali jedna od ideja, kad sam ja došao, sem što ćemo igrački da se pojačamo i možda će neki igrači na osnovu toga što je Vujović trener lakše doći ovde, je bilo i da pomognem u toj nekoj organizaciji kluba ili u toj logistici, je tako. Kada takve stvari planirate, onda su 3 stvari fundamentalne. Pare, lova i novac. Kad to imate, onda sve drugo puno lakše funkcioniše. Mi smo trebali da napravimo ozbiljan klub, igrače, sve da složimo bez para. Toga ne postoji nigdje na svetu. Kuburilo se od starta pa evo do danas. I danas situacija nije najbolja, ali moram da kažem da grad i ljudi u gradu čine sve što je u njihovoj moći, što zakonski mogu da urade da bi mi bili na nivou koji zaslužujemo. Možda klub i grad nisu bili spremni za Vujovića, jer ja sa sobom vučem rezultat, disciplinu, organizaciju, logistiku, pripreme, sve ono što treba da bi se postalo prvak. Možda oni nisu bili spremni. Igrački kadar koji sam ja zatekao je bio sastavljen po nečijem drugom kriterijumu, jer ja sam, čini mi se, nekako došao na kraju. Onda su oni pravili ovaj igrački sastav po tome kako je neko odigrao protiv Požege, Kostolca. Shvatite me, kada sam ja osvojio, recimo, medalju Slovencima ili igrao sa Zagorom protiv Paris Saint-Germaina, pobeđivao Kila i tako dalje, da su moji kriterijumi daleko drugačiji. Ne kažem da su bolji, ali su drugačiji. Tako. U svim tim uslovima je nekad smo bili primorani, onda sam bio primoran, ne da dovedem ono što hoću i što želim, nego što ima, znači da bude jeftino, a dobro. A toga danas nema baš toliko puno, pogotovo u sred sezone, kad svi ozbiljni igrači su već po nekim klubovima, kada je teško dovesti nekog, mi smo doveli nekog igrača koji nisu imali klubove. Da li mislite da je to zbog njihove cene ili zbog njihovog kvaliteta što nisu imali klubove? Tako da
ne govorim ovo zbog opravdanja. Ja nikad u životu nisam tražio opravdanje. Ako nisam osvojio titulu, to je veliki neuspeh i učinit ću sve to. Ali nije lako napraviti domaćici odličan ručak, a u frižideru nema ništa. I sad treba da dočeka neke goste. Ja sam u većem delu ove sezone u takvom situaciji bio. Sada je to nekako nešto malo bolje. Malo smo se pripremili, igrački ojačali, pa i meni lakše. Opet dolazi do onog faktora da se nadam da će Nišlije prepoznati da prvi put imamo šansu da budemo prvaci u jednom kolektivnom sportu, da Nišlije koje ulažu strahovito u sport i vole sport. I mislim da radnički Niš, fudbalski, da ne pominjemo one generacije Drizića, Panajotovića i tih momaka, pa rukometni Niš od Grubića, Mladenovića, Živkovića i svih ostalih, evo, po prvi put smo objektivno tu da možemo rame uz rame da se takmičimo i da budemo i računamo da ćemo biti prvaci. Ja se nadam da će do kraja biti tako i da ćemo imati pomoć i nesebično se davati, jer naš odnos na terenu i ono što mi budemo dali na terenu će dovesti publiku u dvoranu. Ono najznačajnije tek sledi, ali koliko je zapravo značilo igranje u SEHA ligi, igranje protiv jačih timova i igranje protiv tima koji igraju Ligu šampiona? Pa ja, koliko sećam, a dobro sećam da ste vi od starta svedoci i svedok ovog što se dešavalo kod nas u klubu i sećate se onih prvih utakmica sa Vojvodinom, pa onih klubovi koji su nas onako gazili preko nas. I onda ste videli neke 4-5 utakmica na kraju kada smo mi bili sa ozbiljnim ekipama u egalu i na ivici pobjede ili ostvarili pobjede protiv ekipa koje su na ozbiljnom evropskom nivou. Samim tim da naš kvalitet se podigao, samopouzdanje se podiglo, afirmisali smo nekoliko mlađih igrača, neki igrači su napredovali, ali iskreno da vam kažem, mislim da nisu još ni na pola puta od onog što bih ja želeo ili što njihove mogućnosti i fizičke i psihičke iziskuju. Tako da, kada bi ovaj projekat ostao, kada bi Želja osvojio titulu, Veselin Vujović ostao u Nišu i to mi bi mogli očekivati stvarno za nekoliko godine da imamo ovdje jedan evropski sastav i da dočekujemo svetske klubove i visokog kvaliteta. Evo, pred nama je play-off. Možemo li u tom play-offu pod navodnicima da iznenadimo ekipu Vojvodine? Tačno je da smo izgubili 3 utakmice, jedno odigrali nerešeno, ali većinu tih utakmica smo igrali u nekom drugom sastavu, sad smo konačno onako kompletirani i imam utisak da je i kvalitet igre znatno viši. Koliko možemo protiv Vojvodine i da li možemo da ih iznenadimo ko što su možda oni nas na početku SEHA lige kad su glatko prošli ovde kroz Niš? Pa ne možemo da ih iznenadimo. U kojem smislu? Jer oni očekuju da smo i mi glavni konkurenti. Tako da svi u državi smatraju da će prvak biti ili Vojvodina ili Željezničar. Sad u onim procentima kladioničarskim to zavisi kako je, ali znači oni znaju da smo i mi glavni konkurenti, naša pobjeda ne bi bilo iznenađenje kao ni njihova. Znači, bit će onaj faktor trenutka, trenutne forme golmana, eventualno neke povrede, dana nekog igrača. Kada gubite, a mi smo gubili ove godine, više dolazimo do onoga i do one matematičke progresije da bi mi morali da dobijemo. Je tako? Drugo, da se ekipe koje gube više uče nego ekipe koje pobeđuju. Jer kad izgubiš, razmišljaš gde si pogrešio, šta bi mogo da promeniš, gde si bio slab, a pobednik smatra to je ta formula i dok ga ti nečim ne iznenadiš, onda on ide po toj formuli. Iskreno se nadam da ćemo imati dovoljno argumenata da možemo izaći sa onim pravim oružjem i da igramo 50-50 sa Vojvodinom, pa će ti neki faktori koji ponekad utiču, jedna stativa, jedna sekunda ili ne znam šta, odlučivati ko će biti pobjednik, ali tu smo, nisu oni daleko od nas uopšte. Šta nam je bitnije u play-offu? Da li te same utakmice sa Vojvodinom ili možda i neke druge utakmice? Jer činjenica je da u ligi imamo još odnosno u play-offu imamo još par kvalitetnih ekipa koje sasvim sigurno mogu da iznenade favorite i Želju i Vojvodinu ukoliko ne odigraju na određenom nivou. Znate kakva je moja filozofija kao trenera? Moja filozofija kao trenera je da ne zavisim od nijednog igrača, a da su mi svi podjednako važni.
Tako da, čini mi se da imamo dužu klupu. Recimo, nama i da ne nastupi Sretenović ili Vejn ili ne znam, mi imamo rešenja na tim pozicijama. Faktor povreda koji bi se desilo eventualno kod Vojvodine, da se jedan ili dva njihova ključna igrača povrede, oni ne bi mogli da izdrže. Tako da je taj ligaški deo i ta dužina igranja jako važna. Da odigramo dobro utakmice koje treba da pobedimo, a da ne istrošimo onaj prvi sastav. Da igrači koji, ajde, nisu u prvom planu, mogu da iznesu težinu tih utakmica da bi ove sačuvali. Taj neki faktor rotacije bi mogao da bude na našoj strani. Iskreno se nadam da ću ja to znati da iskalkulišem i da na kraju izađemo kao dobitnici. Prva utakmica, pretpostavljam najvažnija, naredna sledeća sa ekipom Metaloplastike. Metaloplastika je bila prilično neugodna u ovom prethodnom periodu za Želju. Želja je teško izlazio na kraj sa mladom poletnom ekipom Metaloplastike. Šta Nišlije mogu da očekuju od tog starta u play-offu? Igrali smo dvije prijateljske utakmice prije početka sezone. Dobili smo jedan razlike ili dva u Šapcu i jedan razlike dva u Nišu. Izuzetno teško smo igrali. Metaloplastike je mlad poletan sastav. Oni nisu favoriti. Deca kad znaju da nisu favoriti, oni su, kad im staviš breme favorita, oni igraju totalno drugačije. Oni nisu favoriti i zato su opasni. Biće jedan atraktivan rukomet, puno golova, puno trčanja. Mi moramo i trčanje, i kvalitet, i snagu da upotrebimo da bi dobili Metaloplastiku. Ne bi bilo dobro da nas iznenade i da neugodno startujemo, ali to ne bi bio faktor koji bi odlučio titulu, jer mi imamo dve utakmice sa Vojvodinom, dve sa Pančevom i puno toga gde bi još moglo stvari da se dese. Ali ako su oni spremni da iznenade i dobiju nas, onda mogu dobiti Vojvodinu u Šapcu ili već, aj tako da kažem. Ne bih volio da razmišljam o tom scenariju, učinit ću sve da svoje igrače pripremim, da je to najteža utakmica, najteži protivnik i da iz svake utakmice imamo dovoljno motivacije, dovoljno koncentracije i volje da pobjeđujemo i iskreno se nadam da sam na dobrom putu da igrače dovoljno do toga da se ne opuštaju u utakmicama gdje smo mi po znacima navoda favoriti. To je tek prva prepreka, naravno očekuje nas puno iskušenja, ali možemo da zaključimo da u ovom play-offu imamo zapravo dva favorita za državnog prvaka, da su to Vojvodina i Železničar. Imamo ta dva favorita, ali imamo i jednog iz senke favorita, to je Dinamo iz Pančeva, koji ima težak raspored, ide Vojvodini, pa mu dolazi Želja. On može možda u prvo lako da izgubi titul. Imamo i taj faktor da, recimo, ako izgube u Novom Sadu, oni moraju dati sve od sebe da dobiju Želju, jer neće izgubiti. Tako da je Pančevo jedan sastav koji u jednoj utakmici može da dobije bilo koga. Ali mi se čini da u dužini igranja i igranja sreda, subota imaju taj nedostatak da imaju igrače koji su kvalitetni, ali imaju i priličan broj godina da izdrže, ne mogu izdržati to trčanja. Ukoliko sudijski kriterijum bude na evropskom nivou, tako da dozvole da dižu ruke za pasivno, puste trčanje i tako dalje, prednosti su na strani Željezničara, Vojvodine i Metaloplastike. Ukoliko budemo igrali onaj teretni rukomet od pre 100 godina, onda je sve moguće i ja tu apsolutno ne mogu uticati na taj faktor. Dobro, ono što možemo u svakom slučaju je da obećamo zalaganje na terenu i da pokušamo svim silama da dođemo do toliko željene titule i da pozovemo na kraju krajeva one Nišlije prave zaljubljenike u rukomet, sigurno ih ima, da dobro ispune halu u Nišu gde god se igralo. Pa ja bih iskreno voleo da nam dođu navijači. Gledalci nam ne trebaju. Onaj ko dođe da gleda i da komentariše, neka ostane kući. Svi oni koji hoće da ne štede dlanovi i grlovi, dođe da bodre Želju, da žive sa nama svaki sekund, svaki gol, oni su dobrodošli i mi ćemo im od srca vratiti sve što oni budu uložili u nas. Hvala puno na razgovoru. Dakle, Želja može do titule. Bio je to Veselin Vujović, legenda jugoslovenskog rukometa i trener niškog Železničara.